ways, ambiance is boom ways, tugomba kuzamuka. Yes, twagiye kubaha ikaze mwese mukurikiye Pumwese Majyaruguru Amajyepfo Iburasirazuba Uburengerazuba ndetse n'abantu bari muri diaspora mwese ikaze. Niba rugambye rwose mwibuke gukora subscribe ahangaha ni kuri Pumwese jewe ni gacha. Nuri amakuru yacu muri katiyene tuyere mu ikipe ya APR FC ubungubu rwose ikaba yamaje gutombora ikipe ya Pyramide yo mu Misiri. Ubungubu bakaba bagiye kongera guhura ku mwaka wa gatatu nyuma yaho rwose imyaka ibiri bagiye bahura. Ikipe ya Pyramide yagiye kuramo ikipe ya APR FC. Ikipe ya Royal Sport ikaba yaramaje gutombora ikipe ya Singida Black Stars. Iyi ni ikipe yo muri Tanzania neza cyane muri CAF Confederation Cup. Ubungubu ikipe ya Royal Sport ikaba iri kubyinira Korocom. Ibingibi bije nyuma yaho rwose ikipe ya Royal Sport ibaye iya kabiri nyuma yaho ikipe ya PFC itwaye igikombe cya championnat ndetse n'igikombe cy'amahoro. Ibingibi biza gutuma ikipe ya Royal Sport isoka iri ku mwanya wa kabiri. Abaturage bakaba rwose bari kugenda bishimira ko abantu baje i Muhanga ari benshi kandi bakagenda banabasigira amafaranga. Ibingibi byatumye rwose abatuye Muhanga bahereza icyitwa rwose isomo rikomeye abategura ibitaramo bya MTN Music Festival. Abahanzi baho nabo baza gutaha bamwenyura bagiye bataramera ahangaha rwose. Mr Easy yakoreye ubukwe mu gihugu cya Iceland gutahwa n'ibyamamare ndetse n'abakire. Ubungubu umukire wa mbere muri Afrika akaba yitwa Dangote, akaba nawe yagiye abwitabira n'ubukwe bwari burimo ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye muri iyi minsi rwose. Mr Easy uyu nguyu ni umwe ukomeye cyane mu bashabitsi ndetse bakaba n'abahanzi rwose neza cyane, bakaba banabikora neza cyane. Mr Easy ni umwe rwose ukunzwe cyane. Uwitwa umushoramari akaba yitwa Coach Gael cyangwa umwite Karomba. Ubungubu akaba yamaje guhabwa igihembo rwose nk'umwe mu bantu bakomeza rwose guteza imbere umuziki mu Rwanda. Mu bantu benshi bagiye babigaragaza cyane cyane mu Nyarwanda.com bateruye inkuru yabo bagira batya: umushoramari mu myidagaduro uzwi ku izina rya Gael Coach cyangwa umwite Coach Gael, akaba azwi ku mazina ye akaba yitwa Karomba Gael. Uyu nguyu yahawe igihembo cyari gikomeye cyane kandi rwose akaba ari umwe mu bashoramari baje imbere y'abandi bose kubera yuko rwose bakomeje kugenda bagaragaza impano z'Abanyarwanda. Ibi ni ibihembo rwose bahawe mu gitaramo cyangwa mu birori byo kwizihiza isabukuru y'uwitwa Bwiza. Ibingibi rwose bikaba byabaye kuri uyu wa gatandatu ku itariki 9 z'ukwezi kwa 8 2025, bikabera rwose mu kigo gikomeye cyane rwose cyabo muri Universe. Ahangaha rwose ni igihembo bahawe rwose n'umujyi wa Kigali, ariko bakagenda bagishyikirizwa neza cyane mu mujyi wa Kigali. Bakaba baje bagihabwa rwose na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe. Uyu nguyu niwe rwose bagiye ukibashyikiriza rwose. Ni igihembo cyatanzwe n'umuyobozi wa Kikas Music Label. Uyu nguyu akaba ari we witwa Claude Uhujifura Claude. Uyu nguyu ni umwe rwose uhagarariye inzu itunganya umuziki ikomeye cyane ya Kikas Music. Uwitwa Davido yakoze ubukwe buhagaze miliyari 4.9 by'amanyarwanda mu bukwe bwa kabiri na Chiyoni Miami niho bwagiye bubera rwose cyane. Mu gihe makuru wagenda umenya nuko rwose Sheila Anshikok rwose akaba yagarutse muri Coca-Cola yongera gushimangira ubusabane n'inshuti n'imigango rwose. Ikintu wagenda umenya rwose no kubugubu muri ya nkuru y'amakipe ya hano mu Rwanda. Inyarwanda.com bateruye bagira bati: mu marushanwa nyafurika ikipe ya Royal Sport yatomboye kuzahura na Singida Black Stars. Iyi ngiyi ni ikipe yo muri Tanzania, naho APR FC yo yongera gutombora Pyramide yo mu Misiri imaze imyaka 2 yikuramo. Tombora yuko amakipe azatangira acakirana mu mikino ya CAF Champions League
CAF Confederation Cup yabereye mu gihugu cya Tanzania kuri uyu wa gatandatu, isiga akanyamuneza ku bakunzi ba Rayon Sport ndetse n'amarira ku bakunzi b'ikipe ya APR FC. Nuko ibintu biba bimeze ku isabukuru y'uwitwa Bwiza Muyoboke Alex, akaba yagiye atangaza neza cyane ko rwose yagiye abwira umuyobozi wa Kikasi Music yuko uyu nguyu ari umwe mu banyempano kandi bakomeye, ariko rwose mu gihe batazivumbura bazagenda bakora ibintu bikomeye cyane. Bwiza yankuye ahantu udashobora kwikura ubuhamya bw'umwana w'umukobwa yishyuriye amashuri. Uwo n'uwitwa Bwiza ku isabukuru ye rwose ni ibintu byagiye bishimisha abantu benshi cyane. Abanyarwanda barenga miliyoni 3 batari ku isoko ry'umurimo bari hehe? Iki ni ikibazo igihe.com iri kugenda yibaza. Ibingibi bije nyuma yaho rwose urubyiruko rwinshi rushomereye, ariko rwose bakaba badashaka kugenda bakora ya mirimo abantu benshi bakunze kwita yuko isuzuguritse, ariko icyo batazi neza nuko nabo rwose hariya ni hamwe mu hantu rwose haba hafite amafaranga, kandi mu gihe cyose rwose bagomba kuzajya bagenda bagerageza kugira ngo bayashake kandi agende anaboneka. Urubyiruko rugomba gukura amaboko mu mifuka bagakora rwose, nuko ibintu biba bimeze rwose. Muri Bogota hari umunyamakuru witwa Jesus rwose, akaba ari kugenda akora amateka cyane yuko rwose ubu ngubu akaba ari kugenda baza abarwanyi baje kurwana muri Kongo, akagenda babaza ngo se byagiye bigenda gute, nabo bakagenda bamusubiza neza cyane yuko rwose ngo inyeshyamba za M23 uko bazita rwose ngo siko zakabaye zitwa, ngo ubwo bagomba kuzita igisirikare cy'umwuga, ngo ariko igisirikare cya Kongo ubwo bakaba ari cyo bagenda bita inyeshyamba, biturutse kuba yuko rwose igisirikare cya M23 rwose bazi icyitwa gukora icyitwa operation, kandi ikindi bakagenda bamenya kubana na bagenzi babo neza cyane, kandi ikindi bakamenya kuzagenda bageza ibikorwa remezo, kubera yuko biba ari ibintu rwose bazagenda bakenera mu minsi iri imbere. Ayo rwose ni amakuru aba ari kugenda agaragara mu kinyamakuru inyarwanda.com ndetse no ku ma YouTube channel, ahantu henshi rwose wagenda usanga neza cyane, nuko rwose bakomeje kugenda bagaragaza yuko rwose ibintu biba bikomeye cyane, kubera ko inyeshyamba za M23 rwose zikaba zifite intwaro zikomeye cyane ku rugamba zagiye zikoreshwa mu ntambara ya Ukraine. Ubu ngubu rwose bakaba bazanye drone rwose za kamikaze. Izi ni drone zikomeye cyane ku rugamba kandi zikagenda zibikora cyane rwose. Uwitwa King Kivumbi akaba rwose yasohoye album ari kumwe rwose n'uwitwa Mike Kayihura. Abangaba bakaba bagiye batangariza inyarwanda.com ndetse no kuri RBA yuko rwose bagiye kugenda bigaragaza mu minsi iri imbere. Uyu Mike Kayihura mu mwibuka neza cyane ko yagiye akora indirimbo nyinshi z'ikinyarwanda zivanze n'iz'icyongereza, noneho akaba yagiye ahura n'uwitwa King Kivumbi nawe ugenda ukora indirimbo kandi akagenda zivangavanga mu ndimi, kandi abantu benshi bakagenda babikunda. Uyu nguyu King Kivumbi mu mwibuka neza cyane ko ari kugenda anazenguruka u Rwanda muri MTN Music Festival, bakaba bari kugenda babikora neza cyane. I Muhanga akaba yanahasize rwose cyitwa igikundiro kirenze cyane. Uwitwa Mitutu n'uwitwa Aga Promoter ndetse n'uwitwa Meke bakaba bongeye kugenda bagaragaza icyitwa amatiku rwose. Ibingibi bije nyuma yaho rwose uwitwa Mitutu bagiye bamuzimirizaho mikoro muri rwose muri Jazz Comedy Show. Ibingibi biza gutuma rwose ibintu bikomeza kugenda bigaragara. Mitutu akaba yagiye agaragaza ikibazo yagiye agirana n'uwitwa Aga Promoter ndetse n'uwitwa Meke biturutse kuri telefone bagiye bagura kwa Rujama rwose bakanga kugenda bayishyura. Nyuma yaho rwose Meke bagiye bayemwebe, biza gutuma Meke rwose agenda acibwa intege no kuzagenda yongera guhuza n'uwitwa Mitutu. Kandi nguyu Mitutu bakaba bafite ahantu henshi bagenda bahurira. Ubu bumve neza cyane ko bajya bahurira uwitwa Kilamani rwose bakagenda bigaragaza ku buryo bukomeye cyane, ariko abantu benshi bo bakaba baragiye bagaragaza yuko ibingibi bitakagiye biba. Uwitwa Yago nyuma yaho rwose yagiye asaba imbabazi abantu benshi rwose bakaba baragiye bamwemera yuko rwose bagiye kugenda banabimukorera rwose. Ubu bakaba bari kugenda atangaza neza cyane ko rwose mu minsi iri imbere ashobora kuzagenda rwose yongera kugenda yitereka neza cyane. Kandi rwose amakuru y'ubwino wagenda umenya nuko
amakuru menshi ari kugenda ayongera kugenda rwose amugarura hano mu Rwanda, kandi akaba ari kugenda abigaragaza rwose aca amarenga yuko mu minsi itarambiranye ubu rwose ashobora kugenda rwose yibisanga hano mu Rwanda. Abantu ntimuzagende mutungurwa rwose, nimugenda mubona yuko rwose uyu mugabo agiye kugenda agaruka mu Rwanda. Witwa Putin bakaba bagiye guhura na Trump rwose mu gace kamwe rwose kitwa Alaska rwose, bakagenda bakorerayo inama rwose y'igitaraganya, bagomba kugenda barebera ukuntu bagiye kugenda bagabagabana tumwe mu duce tugize bimwe mu bihugu bigize iyi si ya rurema. Ariko icyo wagenda umenya cyo rwose nuko abanyamerika ndetse n'abarusiya muri Congo bakaba bariyo, ariko rwose bakaba bari kugenda bagaragaza icyitwa rwose ubuhigahiga bukomeye cyane rwose, kubera yuko icyo bita inyeshyamba ziri kugenda zishaka gufata agace ka Kivu y'Epfo ndetse na Kivu ya ruguru, ubundi bagahita bidekarara n'igihugu. Abasirikare b'Abongereza barenga 460 bakaba baje rwose muri gace ka Gaza kugira ngo bagaheshe rwose umutekano wa wundi wa nyawo rwose, bakaba baje rwose kugira ngo bafashe icyitwa rwose abanyapalestine kubona umutekano wa nyawo. Aba ni abasirikare baje mu gihe cya nyacyo, kubera yuko iyi ntambara ya Hamas ndetse n'igisirikare rwose cya Israel bikomeje kuba isibaniro mu gace ka Gaza rwose. Nimba ari ubwa mbere ugeze ahantu rwose uvuga gukora subscribe ndetse na comment, naho njyewe ya Regacha online kuko n'ikiganiro mu yacu agenda aza buri munsi.